Yes, kambaye kaze kuri Message TV bisanzwe. Uyu munsi cyo kuba twarebera hamwe twagiye kuba twarana mu bita Ipari y'umunsi. Bahaye kaze muri kiganiro. Yumva yitwa Jose Twizera. Iyi ni Message TV bisanzwe. Bahaye kaze. Uyu munsi none amakipe menshi agiye atandukanye. Yaba mu Bwongereza, mu Butaliyani ndetse no mu Budage. Gusa niba utarakanda subscribe umaze kugira ngo niba ari bugamba rigeze kuri iyi channel ubanza kandi subscribe kugira ngo uze kubana natwe muri iki kiganiro. Turebere hamwe match y'umunsi cyangwa se match ziri kugenda zivuga kuri uyu munsi. Ese ni izihe? Turaza guhera kuri uyu munsi wa none. Duhere muri Budage. Budage hari imikino igera kuri 5. Uyu munsi araza guhurwa haho bita Hunter Iraza kuba hamwe bita Hansi. Ese imikino biraza kuba byagenda gute? Imikino uraza kuba wabonekamo byibura ibitego bibiri. Niyo uraza kugura 1/1.5 over 0.5. Uragura 1.5 goals. Hano ku mukino uraza kuba wahuza ikipe bita Osna Black niyo bita Energies Court Pass. Iraza kuba byakora saa moya. Ese umukino ho biraza kuba byagenda bita Osna Black iraza kuba yatsindira umukino. Ndetse si ibyo gusa, iraza kuba twarebera hamwe n'umukino bita Stuttgart mu cyiciro cya kabiri bita Aluminium Bielefeld. Iraza kuba byakora saa moya zuzuye z'uyu munsi. Bivuga ko ikipe bita Stuttgart ibuze kuba Stuttgart mu cyiciro cya kabiri ibuze kuba yatsindira Aluminium Bielefeld. Ndetse kandi si uwo gusa, ibuze kuba twarebera hamwe indi mukino ibuze kuba saa moya bita SGPS na US Baden. Ibuze kuba byara ku saa moya. Umukino w'icyo ko ibuze kubonekamo ibitego bigera kuri n'ubwo ugomba kugura over 1.5 ibitego. Kera hamwe undi mukino ariwo wa nyuma urimo ubera hano mu Budage ariwo bita Sandhausen bita Ingolstadt 0-4. Ibuze kuba bya ku saa moya nabwo, ariko si ibyo gusa, biraza kuba byagwamiza ko bivuze kuba byabonamo byibura ibitego bigera kuri 2. Urumva no tuvuze ko twagura over 1.5 ibitego. Tuvuze ko twakwerekeza katuvuye mu Budage twerekeze mu Bwongereza. Ese mu Bwongereza hari imikino bita EFL Cup. Tuvuze ko habonekamo hariyo imikino ine bita Warsaw bita Ritazizwa byahora ku saa 2:45 kugira ko iyo mikino bita Leicester City ibuze kuba yatsinda uyu mukino bita Chelsea bita Barrow bivuze ko bya saa 2:45 ndavuga mu Bwongereza. Aha ikipe ya Chelsea ibuze kuba yatsinda uyu mukino. Manchester City bita Watford bivuze ko bya saa 2:45 itsinda kangaha Manchester ibuze kuba yatsinda uyu mukino. Sibyo gusa kandi bita Wycombe Wanderers bita Aston Villa ibuze ko bya saa 3 zuzuye. Aston Villa ibuze kuba yatsinda uyu mukino. Katuve mu Bwongereza twerekeze muri Bwongereza bita LE24. Ariyo imikino igera kuri 3 tubuze ko twabonye bita Eton Orient iyo bita Peterborough bivuze kuba byahura. Ndetse si ibyo gusa, tubuze ko habonekamo ibitego bigera kuri 2 no kugura 1/1.5 goals kugira ngo uyu mukino uze kuba kugendekera neza. Ikipe ya kabiri bita Huddersfield Town bita Blackpool bivuze kuba byakora saa 5:45. Gusa uyu mukino nabwo bivuze kuba byagwamiza ko ikipe bita Huddersfield Town bivuze kuba yatsinda uyu mukino. Si ibyo gusa kandi tugiye ku mukino wa nyuma hano uyu nguyu kubera muri League 1 bivuze kuba bita Wigan Athletic match bivuze kuba byakora saa 2:45. Gusa uyu mukino nanone bivuze kuba habonekamo ibitego bigera kuri 2 n'abandi bakura over
sibyo gusa kandi bakurikiza mu makipe y'igihugu yo bita Nation League bivuze ko habonekamo imikino igera kuri 10 yo bita Brentford Town bivuze ko babona bahura n'iyo bita Halifax Town bivuze ko byahura ku isaha y'isaa 5:45. Ahangaha bivuze ko habonekamo ibitego bigera kuri 2, ndetse si ibyo gusa hano harimo andi mahirwe ko aya makipe yose uko ari agomba kuba yakwinjizanya ibitego, ko yose ugomba kuyagura cyangwa se ukagura kwinjizanya ibitego bigera kuri 2 ngo ni 1.5 over. Hano si ibyo gusa bita fifty term of bivuze ko byagura isaha 5:45 nabyo bivuze ko byagura mu isoko umukino nawo ni umukino bivuze ko wabonekamo ibitego bigera kuri 3 no kugura 2.5 goals. Hano ni mbona yes ugomba kugura 2.5 goals ku mukino ukomeye cyane. Si ibyo gusa kandi umukino bita Salihun Mars nuko abadini y'abatsi bivuze ko byahura ku isaha 5:45 n'umukino uri kugura ku buzi kuba imikino yose mazamu bivuze kuba habonekamo ibitego hagati y'amakipe yombi bafite hano kagatira yes aya makipe yose. Si ibyo gusa kandi imikino bita Ada Showdown bivuze ko bita Barnet bivuze ko byari isaha y'isaa 2:45. Iyi mikino kandi bivuze kuba habonekamo byibura ibitego bigera kuri 2 gusa. Si ibyo gusa iyi mikino bivuze kuba amazamu yombi yakwinjiramo ibitego. Tuze kuba twakurikiza ku mukino bita Altricham bita Dagenham Red Bridge bivuze kuba byahura ku isaha y'isaa 2:45 gusa. hangana kugira ko bivuze kugura double chance ko amakipe yose uko ari bivuze kuba havamo imwe isa kuba yatsinda. Sibyo gusa kandi twakurikiza Maidenhead United bita LE24 United bivuze ko byahura ku isaha 2:45 gusa. Ibi mikino yo bivuze kuba yagwa n'isi kuko hari bivuze kuba byahura ku isaha y'isaa 4 gusa. Imikino y'uko kuba wabonekamo ibitego bigera kuri 2 navuga ko kugura over 1.5. Si ibyo gusa kandi uyu mukino bivuze komereze kuri ikipe bita Fortune United bivuze ko yahura n'Ipari Town bivuze kuba byatsinda mu bitego bigera kuri 1.5 bitego kuvuga ko umukino ko wayirenza ibitego bigera kuri 2. Imikino si yo gusa tugarukira ahangaha twerekeze mu yandi makipe yarimo avugwa hano hirya twigeze muri Espagne. Muri Espagne hariyo imikino igera muri Barca bita Sevilla bita Real Valladolid ko byaba ku isaha y'isaa 1:00 zuzuye kugera ku mukino uza kuba yagwa muri Spain. Kimwe cyose kuri kuba yakwizanya ibitego n'impamvu hano ugomba kugira yes imikino yose ariyo mbirizi kuba yakwinjizanya ibitego kuri iyi mikino. Bivuze ko yakwinjizanya ibitego n'ubwo hano hose ugomba kugira neza ko imikino yose muri aya makipe yose hari bivuze kuba azamu yose ari kubuza kuba yafungwa ibitego. Bita Real Madrid bivuze kuba yabonye bita Deportivo Alaves bivuze kuba imikino yose hari yari bivuze kuba yatsinda uyu mukino. Gusa katwese mu Butaliyani ese turi mu Butaliyani bifashe kugira ngo
Ryan, then hariyo bita USEC zigwanga ba US Sosolos Parisio kuzigwa izigwa yatsinda Sosolo gusa kandi n'ibyo hano hari n'ibindi byo gusasa n'ibindi n'igice cyo kwahoze bita Kigali Sasio bita US kuba waza kuba wabonekamo ibitego bigera kuri 2.1 over 1.5 million. Gusa kandi katwekeze mu ishanwa rya nyuma n'ibyo bya nyuma turakokiza mu Faransa naho hari iyo bita LE24 izo kuba yakura amakipe menshi cyane hanyuze kuba yakikira nayo bita CM hari izo kuba yakura bita SC Amiens yakikira